Anong jepiro bang? Yang mengapala malihinaw. Habibik sa umbi. Buwan naman di. Wagu malinay jo. Malinay. Ito yun na malulok ko hebeng. Madurong naman wangaw. Oh. Arong gua habis si batuk ku di tulang. Arga. Doh bejo. Ina majualok ku. Asa huwag jo. Ina majualok ku sonari. Asa arok paramangan. Ngapa sih? Ina majualok ku. Jual sepatu dan pakaian bekas. Odo na hulului. Tua ni may mabaguh. Ngamadua may mali. Mari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini sepatu. Ini jual sepatu dan pakaian bekas ya, Pak? Iya, benar. Saya bisa menjual, Pak. Wah, boy, anak kita kan? Itu ayak kita loh. Itu. Lah ya, ga sepatu lah. Itu, nailit tulak ko tao lah. Jadi di dapat jatong dapat. Barang mungkin lah kecewa. Ini mah. Waluras liwat di tulak ko. Ilim mo to, nyon ni. Yung malay, direng mo dia, nay lay. Si batu biguaron. Si batu biguahay mo, pamereng lay, cumit nay. Nang marar kau di puta, termah do mamakyo. Permahan. Iro, Ngiri malayo. Sedia orang kira somu. Le malay 250 be. 250.000 soal cipatu. Aku norokot mulu di hutat tau di dulu sanggul. Permahan mamakyo. Permahan. Buti mele. Buah. Anak saya lo jahita. Mololo lai 30. 30.000. 30.000. Ngiri malayon. Sama-sama halak kita boleh belai soni. Mololo lai 30 ngabagakin. Ima. Jedak tebbe. Dang, ina. Molorang boleh dulu. Buti mai lay. Tolong nggak selai. 150.000 mak. Ngahuro ima mati na 30.000. 30.000. So hasil cepat mun bu pita hot. Ino. Bu. Ngiri malayon. Bahuan na waktu sadda. 30.000 yung bahira na so. Naso ay nako tulak ko man ori 200.000 ngani yo. Coba. Wah, ino buanok ko. Dipilih mas. Mau yang mana mas? Jual sepatu dan pakaian bekas, Bu. Iya. Oh, saya mau jual sepatu. Coba lihat. Ini bagus, Bu. Mereknya aja bagus. Ini, Bu. Iya, mereknya bagus. Boleh cek sendiri. Iya, ini dibeli paman saya, Bu. 800.000, Bu. Mau dijual berapa? Ya udah, sama ibu saya kasih aja 200, Bu. 200. Iya, Bu. Laki taramu? Ino. Ada merlaku sonon itu 200 di tempaton. Bah, jadi sedih itu. 15.000 mak. 15.000. Ayan nung bagaimana barang ahama harus di sonon. Tang lakon nongon. Anak ini sang tawar itu 30 atong putih mai 50.000 malian itu tahu. Dang, asa jadi 20.000 mak. Yul 55.000 dong masuk kon. 20.000. Oh lo, 20.000 ngai banai. Ngiri mahal ako puang. Anak si utang halak ko naik barang. Tak pula itu. Huwag mo mula. Babuan. Nasi utang halak ko dohur anak si tad dohur barang. Dai malihin na si ego emang buar mati. Utang mo to si nakik ko jual. 30.000 lumayan. Toy mak, buah benon. Rugi nga hay ngeri si kuy. Balik mau si. Lai. Bah, soro lah bisa. Mada. Budi mai lai. Buah. Mardami mai ta lai. Abay malay pala 10.000. O 40.000 mak, ade. Tuduh tahun belum tentu lakon. Enak orang 30.000 mak mungkin asal riba gurung mau 2 tahunon. Ido. Toy malay. 30.000 betau. Aku tahi ngerugian aku sebenarnya lai. Anggo sualani mali au lai. Dakku jual lo ni mak. 30.000 nggak ikhlas bila cete. Ikhlas ya lai.
Bagus, tayo sayang na yun. Sakoy mak ngapa sih turu buli. Apa sulay? Unga. Oh, iyo di. Okay lay. Mulai tilay na. Oke, horas memakai. Ngiri ni naman ngurun. 30.000 mah harga 200.000 sepatu. 30.000 nih jual. Macam mana nih, Mak? Kita sudah dari pasar baru, dari pasar bengkok, dari pasar lurus, ya. Jadi kemana kita cari sepatu yang bagus? Udah pusing aku. Di sini aja. Ini Mbak, dipilih Mbak, masuk aja, dipilih aja Mbak. Kayaknya jadi sepatu bagus tuh. Pilih aja itu sepatu, coba Mbak. Bagus deh. Bus, bagak gila cocok ke tulai. Cocok lu, Bah. Seluruh negeri dong, seluruh negeri. Sedia megang seleon. Nah, kita udah mulai lima model lain saya juta balian. Saya juga Rui mah itu. Ay baru dong ko ti ale tabu teh. Oh, lo. 530 malian ngai mana? 530. Olah model 5. 530, Mak. Ya. Baru kok Ya. itu. Kita ambil aja lah. Ya. Udah lah, ambil. Oke, cocok bele. Cocok. Iro dang na pula ber harga itu sih. Laris manis, orang sama kira. Oke lah, orang sama kira. Martin urus ya pun tidak. Oke deh. Oke dah. Ngiri malah ay buang Bahasa ngiri deh. 30.000 itu orang lain sana. Ijual lain 530 itu mertung 500 lain. Ima warna bisnis lain. Makanya si kola lain unang dorong. Dapat lama ngemengger cipatu lo aku mau. Oh iyo di. Bayi itu dah. Ngiri malah yupang dango lu mga bay. Lay. Oi, lay. Anong bajuk ko lay? Lebeg, najago. Pas lu tulayon. Iyo. Nyol lay. Bege dun lay. Ate. Nabusok ko. Jago nito. Paraw nito jo. Nyon. Roh dia. Kelak lu di jauh namin. Kelak bisa benar. Dango lu lay. Daw. Dango lu bang. Mau nih. Lay. Am sih leh. Pur lay manur baju. Nyon lay. Tur lay mon. Najago itu lay. Parbit siapa kisah baju nih. Perbica. Najago mau lay bering cuma mirek non nih. Ayah apa tiga dah. Ay sanut teri dah mirek non lay nyon nih. Dan ngarong dargang gori pasar rondo. Asih botoho. Oh itu. Ido. Jadi sedih nama lay hargana. 15.000 dulu mololo lay. 15.000. 15.000. Tok tuh melay dia mah. Nganga, ngeker sebelah be. Oh lo, ay lawi ben tuh satu ngamarga tawaran niya mah inatan 10.000. Tong mula-hula kiban nom seson. Temane. Oh itu. Temana? Oh. Oke. Mulai ate malay dah. Oke. Lao mau ba. Ngeri dua jagar tok kami. Murah-murah ini bison. Ma. Na buat tarik muda mata teh. Muda mata. Pah, sungguh nabaga ka kita. Ay kurang mo kayak ini bah. Mana baju ni leh? Dah baga ide lay. Boleh, Boy, bering aja. Bagus ya? Bagus nih. Iya. Saya mau buat apa? Buat mah. Sedih itu. Sedia. Ay lay rakani. Murah lihat tuh lay. Sedia. Oparas malay lay. 400. 400. Aduh, 400 kali. Ambil aja. Oh, itu. Tema sih 300. 300. Terus mau kau masuk. Di sini ada nak kami. Ido teh. Orang sama kira itu dah, lay dah. Nanti deh itu. Oke dah. Laris mari. Oh lay. Oh, Lay. Ay itu nak baju na utu naik ku jual itu lay. Maksudmu baru? Oh lo nak itu lay. Iro ko lay roa. Habi itu lay lo. Ay aku mau tuh naik tunggu bagaku ini nakin roh ada tiket po. Opi nak tahu. Iro ko roa. Habi itu sadi isi. Bagus ini pi. Tungi bahasa sungga kamu nang Coba nih ho, disuruh kaki wanatan di Jolma. Wanatan nyala. Wow ro. Bana iro ko ni mana lo roa bajuki. Bala ni mana di dalam jari. Hah? Harus Iro. Harus maksudmu. Jangan maksud tu. Jangan maksud tu. Bagu, hati di nawar Jakarta di dong. Bagu, abi rakim mata dia teh, iro kolado.
Parmaan do mamak si Mami dulu sang sono nindak kami jualan do 530.000 baru si kau si 10.000 itu rebudetan hidup kau jualan 300.000 nyape ini nan baju apa ini naik mau lama mulai nama tu tak